Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati koru i za nju nam je potrebno 5 celih jaja, 7 kašika kristal šećera, 3 kašike mekog brašna, 10 grama praška za pecivo i 100 grama mlevenih oraha. Spisak svih sastojaka možete pronaći ispod videa. 5 jaja ćemo razdvojiti na belanca i žumanca. Žumanca ćemo odvojiti u posebnu posudu, a belanca ćemo umutiti uz postepeno dodavanje 7 kašika šećera. Umućenim belancima dodajemo zatim jedno po jedno žumance. Pošto smo umutili jaja i šećer, dodajemo brašno, 3 kašike, prašak za pecivo, 10 grama ili jedna kesica i 100 grama mlevenih oraha. I sad sve to varjačom ili spatulom sjedinimo. I masa za koru nam je gotova. U obložen pleh 35 x 25 cm istresamo celu ovu masu za koru, poravnamo i nosimo da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni. Za prvi fil mešamo 5 kašika kristal šećera sa 5 kašika mekog brašna. Ovde imamo 500 ml mleka, sipat ćemo malo, a ostatak mleka sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provri. Kada mleko provri, zakuvavamo brašno i šećer. Nastavljamo da mešamo sve dok se ne zgusne. Puding od mleka i brašna nam se zgusnuo i skidamo ga sa vatre. Promešamo još malo i preko stavljamo najlon ili foliju i ostavljamo da se ohladi. Za drugi fil u manju šerpu sipamo 150 ml vode i dodajemo 7 kašika šećera. I sad to sačekamo da provri. Kada nam je provrilo, ostavljamo da vri 1 minut na srednjoj vatri, a zatim dodajemo 100 grama crne čokolade i 200 grama mlevenih oraha. Sve to mešamo da se otopi i sjedini, a zatim ćemo skinuti sa vatre i ostaviti da se potpuno ohladi. Nije potrebno da stavljate kesu ili foliju, samo da povremeno promešate. Kora nam se ispekla, pekli smo je 25 minuta. Vadimo iz pleha, malo ove ivice raširimo i ostavljamo je da se ohladi. Kada su nam se filovi ohladili, mutimo 125 grama margarina ili maslaca sa 3 kašike ili 50 grama šećera u prahu. Odmah zatim mutimo i puding. U mućenom maslacu i šećeru dodajemo ovaj puding od brašna iz 2 puta. Pošto nam se sve fino sjedinilo, na kraju ćemo dodati rendanu koricu jedne pomoranče. Još malo sve promešamo i prvi fil nam je gotov. Za drugi fil mutimo 125 grama margarina ili maslaca sa 50 grama šećera u prahu. Pošto smo umutili, dodajemo ohlađeni krem od čokolade i oraha i mutimo sve zajedno. Na kraju još sve to promešamo i drugi fil je gotov. Koru okrenemo naopako i prelivamo je sokom od pomoranče. Možete da je prelijete bilo kojim sokom od pomoranče, ali ja sam izabrala ceđenu pomoranđu jer sam koricu iskoristila za fil. Na koru zatim nanosimo ceo ovaj čokoladni fil.
Na čokoladni fil stavljamo 300 grama Jaffa keksa umučenog u sok od pomoranče. Na Jaffa keks stavljamo svetli fil. Pošto smo premazali i ovaj poslednji krem, ostalo je još da uradimo dekoraciju. Možete da je radite odmah, ali ja neću. Ostavit ću prvo da se kolač malo stegne u frižider, pa ću tek onda staviti šlag krem od čokolade.